mu gihe amaso y'isi yose ahanze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bohereje umushinga w'amasezerano y'amahoro areba uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari andi maso ahanzwe i Doha, aho intumwa za Leta ya Kongo n'iz'umutwe witwaje intwaro wa AFC M23 bahuriye ku nshuro ya gatatu. Intumwa za guverinoma ya Kongo ndetse n'iz'umutwe wa AFC M23 zageze i Doha kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Nta mpinduka zigaragara mu bagize izo ntumwa, zirakiganjemo inzobere mu by'umutekano n'ubutasi. Inama yasubukuwe ariko hatabayeho guhura imbona nkubone hagati y'impande zombi mu ntangiriro. Buri ruhande rwabanje gukora ukwarwo mbere yo guhurizwa hamwe ku meza y'ibiganiro. Impande zombi zatangaje ko zifuza gukorera hamwe kugira ngo habe hagahenge kazatanga inzira yo guhagarika imirwano bya burundu. Ariko mu by'ukuri umwuka uracyari mubi kandi ibyiringiro ni bike. Kuva basohoye itangazo rihuriweho ryasohotse mu minsi 10 ishize, nta terambere ryagaragaye ryabayeho mu birebana n'amahoro, ahubwo ibibazo byarakomeje ndetse no ku rugamba imirwano yarasubukuwe. Umutwe wa M23 ukomeje kwagura ibice wigarurira mu majyaruguru y'ikiyaga cya Edouard, aho wafasha yitwa Lunyasenge mu karere ka Lubero. Hari kandi andi makuru y'imirwano yabereye ahitwa Kashebere mu karere ka Walikare. Mu gihe ibintu bikomeje kugira udubi, abahuza barasaba ko ibiganiro bitahagarara. Umujyi wa Doha wongeye kuzamura icyizere binyuze mu ruhare rukomeye rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uruhare rwagaragaye mu gusubukura ibyo biganiro. Kubera iyo mpamvu, intumwa z'impande zombi zasabwe gusubira ku meza y'ibiganiro, ariko kugeza ubu ntabwo haramenyekana igihe uyu muryango w'amahoro uzamara ugifunguye. Ibiganiro bya Doha byafashe umurongo ndetse bivamo isinywa ry'amasezerano y'agahenge hagati y'abarwana nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyize ingufu mu guhagarika iyi ntambara. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zabikoze ku buntu. Zifite inyungu mu mabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nabyo byavuyemo ko benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bakunze gushinja Perezida Felix Tshisekedi kugurisha ubukungu bw'igihugu cye. Ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru, Perezida Tshisekedi yamaganye abamushinja kugurisha ubukungu bw'igihugu cye, avuga ko iyo gahunda ntayo afite, ko ababivuga ari abagamije kuyobya ibitekerezo bya rubanda. Kubera iki bamushinja kugurisha umutungo w'igihugu cye? Kubera iki hari abavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zungukira cyane muri aya masezerano aho kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Reka tubivugeho. Perezida Felix Tshisekedi yanenze ibitangazamakuru bikomeje gutanga amakuru atariyo ku masezerano ajyanye n'umutungo kamere wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi yakoresheje ijambo yavugiye mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru byabereye kuri Hotel du Fleuve i Kinshasa, maze anenga bikomeye uburyo bamwe mu banyamakuru basobanura nabi amasezerano yerekeye imicungire y'umutungo kamere w'ingenzi wo mu burasirazuba bw'igihugu. Nuko yabigaragaje, aya makuru yagiye atangazwa ntabwo afite ishingiro, ahubwo akomoka ku bikorwa biteguye bigamije guhungabanya ubusugire bw'ubukungu bw'igihugu no kudindiza intambwe Kongo irimo gutera mu rwego mpuzamahanga. Ati ntabwo nshobora guceceka ku bijyanye n'ibinyoma bikomeje gukwirakwizwa n'ibitangazamakuru kuri bumwe mu bufatanye turimo kuganiraho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujyanye no guteza imbere imicungire y'umutungo kamere wacu w'ingenzi. Ati hari amagambo akwirakwizwa rimwe na rimwe n'itangazamakuru ridakora ubushakashatsi buhagije avuga ko dushobora kuba turimo gusahura umutungo w'igihugu. Ibyo byose ni ibinyoma bidafite ishingiro kandi bifitanye isano n'ibikorwa bigamije gusenya ubwigenge bw'ubukungu bw'igihugu cyacu no kubangamira gahunda yo kucyubaka nk'igihangange ku rwego mpuzamahanga. Mu rwego rwo kugaragaza aho ahagaze nk'umuyobozi w'igihugu, Perezida Tshisekedi yongeye gushimangira icyemezo yafashe kitarimo gushidikanywaho. Ati ndifuza kongera kubihamya imbere yanyu mu buryo bukomeye kandi bwemewe ko ntazigera na rimwe nshora cyangwa ngo ngurishe umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabirahiriye imbere y'igihugu kandi nzabihagararaho iteka ryose, niko yavuze. Dore ingingo aba bashingiraho bashinja Perezida Tshisekedi kugurisha igihugu, ndetse bakazishingiraho bavuga ko muri aya masezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zunguka cyane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje kuwa gatanu w'icyumweru gishize
ko yabaye igihugu cya nyuma cyangwa se giheruka muri Afurika cyemereye Starlink gukorera ku butaka bwayo. Iyi ni sosiyete y'umuherwe Elon Musk igurisha internet, kandi biteganijwe ko izatangira ibikorwa byayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi ya vuba. Starlink ikoresha ikoranabuhanga ryifashisha ibyogajuru by'umuherwe w'umunyamerika Elon Musk mu gukwirakwiza internet. Leta ya Kongo yemeye guha iki kigo uburenganzira bwo gukorera muri Kongo nyuma y'uko iki kigo cyahuye n'imbogamizi zikomeye cyane ku mugabane wa Afurika, aho cyakunze kwakirwa nabi mu bihugu bimwe na bimwe. Ikintu gikomeje gutera impungenge nuko nk'uko byagiye bigaragara, ibihugu byose byigeze kwanga cyangwa se kugerageza kwanga Starlink byagiye bihura n'igitutu gikomeye cyaturukaga kuri President Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero rugaragara n'urw'igihugu cya Lesotho kigeze kwanga gutanga uruhushya kuri Starlink ngo yicururize internet muri Lesotho, gisaba ko nibura 30% by'imigabane y'iyi sosiyete bigomba guhabwa abaturage cyangwa se abene igihugu ba Lesotho nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga ry'icyo gihugu. Iri tegeko nshinga risaba ko buri sosiyete y'inyamahanga ikorera muri Lesotho igomba guha abanya-Lesotho nibura 30% by'imigabane yayo kugira ngo nabo bashobore kungukira muri ubwo bucuruzi. Starlink ibi yarabyanze. Nyuma yo kubyanga, Donald Trump yahise ashyira Lesotho ku gitutu gikomeye cyane. Muribuka avuga ko nta muntu n'umwe ku isi uzi igihugu cyitwa Lesotho. Burya kumvisha Lesotho byari byatangiye. Yahise aca imikoranire yose y'ubucuruzi bwa Lesotho na Amerika, bituma iki gihugu gisigara mu bwigunge bushobora no kuvamo ubukene bukabije. Kubw'iyo mpamvu, leta ya Lesotho yahise yisubiraho ku cyemezo cyayo, yemera gutanga urwo ruhushya, ivuga iti nimukore, icy'ingenzi nuko abana bacu bagira icyo bunguka. Na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigeze kwanga gutanga uruhushya kuri Starlink, ivuga ko hashobora kubaho ingaruka zikomeye cyane z'umutekano. Bavuga ko iyo internet y'icyogajuru ishobora kwifashishwa n'imitwe yitwaje intwaro n'abarwanya leta bari mu mashyamba, ikabafasha gutegura ibitero ku basirikare no kuri guverinoma. Ibyo byatumye ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugaragaza ko gutanga ubwo burenganzira kuri Starlink ari ibintu bishobora gushyira igihugu mu kaga gakomeye. Ariko kuri ubu ibintu byarahindutse. Leta ya Kongo yarahindutse, noneho irateganya gutanga ubwo burenganzira ku mugaragaro. Harabibaza impamvu nyayo yaba yaratumye bafata icyo cyemezo mu gihe gito nyuma yo kuba bari barabyanze. Abayobozi b'igisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari baburiye ko umutwe wa M23 umaze kwigarurira ibice binini by'igihugu washoboraga gukoresha iyi internet mu kugaba ibitero ku ngabo za leta. Ibi bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu gikomeje gushegeshwa n'intambara ndetse gifite uburyo buke bw'itumanaho. Mu gihugu gifite abaturage barenga miliyoni 100, abagera kuri 30% bonyine nibo bashobora kubona internet. Nyuma yo gutekereza ko gukomeza kwanga kwakira Starlink bitazashimisha Amerika, kandi Kongo ikaba ikeneye cyane Amerika muri iyi minsi, guverinoma ya Felix Tshisekedi yaje kwisubiraho, none ivuga ko yiteguye kwakira Starlink ngo itangire ibikorwa byayo mu gihugu byo gucuruza internet. Ibi byateye abantu kwibaza byinshi. Ni iki cyatumye bahindura imvugo batyo? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gifite umutungo kamere mwinshi. Ni kimwe mu bihugu bifite umutungo kamere mwinshi ku isi yose, harimo zahabu, diamant, cobalt, uranium n'ibindi byinshi. Ariko nubwo iki gihugu gikize kuri uyu mutungo, ni kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi. Ni igihugu cyagiye kibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro, imitwe y'iterabwoba ndetse n'abandi bantu batamenyekanye neza bamaze imyaka irenga 30 bateza umutekano muke, cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Mu mezi make ashize, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagejeje icyifuzo cyayo kuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, imusaba ubufasha mu guhagarika intambara. Hari bamwe mu basesenguzi batekereza ko impamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yegereye Trump ari uko yifuzaga ko aho gusangira umutungo n'u Rwanda batahwemye gushinja ko uyu mutungo kamere wa Kongo byaba byiza kuwusangira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba yabafasha kubangamira u Rwanda mu karere. Bamwe bakemeza ko ibyabaye ubu ngubu bitandukanye n'icyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatekerezaga. Donald Trump yemeye ko u Rwanda rukwiye kugira uruhare mu bibera mu karere kubera ko umutekano warwo ubangamiwe n'abaturuka mu burasirazuba bwa Kongo. Bivuze ko aho gusinya amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bonyine, noneho aya masezerano agomba kujyamo n'u Rwanda
ntabwo ari amasezerano y'abantu babiri gusa, ahubwo ni amasezerano agomba kujyamo n'u Rwanda. Abasesenguzi bamwe bakavuga ko iyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza kuganira n'u Rwanda hakiri kare bakagira ibyo bumvikanaho ku mutekano, ngo bashoboraga kugera ku masezerano y'abantu babiri gusa kandi yunguka cyane. None ubu bisanze mu masezerano y'impande eshatu. Ibi bizazana amahoro arambye? Iki ni ikibazo giteje impaka nyinshi. Hari n'abandi bibaza impamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahisemo kwitabaza Donald Trump aho kuganira n'u Rwanda ku buryo bwihariye. Izi ni ingingo zishingirwaho n'abashinja Perezida Felix Tshisekedi kugurisha umutungo kamere w'igihugu cye, bagashimangira ko aya masezerano ari mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuruta undi uwo ari we wese. Zimwe mu ngingo zigize amasezerano y'umutungo kamere wa Kongo zirimo uburenganzira bwihariye ku bucukuzi n'iyoherezwa hanze ry'umutungo kamere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubufasha mu by'umutekano mu guhangana n'inyeshyamba za M23. Muri icyo cyerekezo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igatanga uburenganzira bwihariye ku bigo by'Abanyamerika bwo gucukura no kohereza hanze amabuye y'agaciro nka cobalt, lithium, tantalum, zahabu n'andi. Ibi bigo byaba binemerewe kugira uruhare mu mishinga y'ibikorwa remezo nko kubaka icyambu cya banana ku nyanja ya Atlantique ndetse no gushyiraho ububiko bwihariye bw'amabuye y'agaciro. Ni amasezerano kandi arimo ubufasha mu by'umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye gutanga amahugurwa, ibikoresho bya gisirikare ndetse no kongera ubufasha mu by'umutekano kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibashe guhashya imitwe yitwaje intwaro no kurinda inzira z'ubucuruzi. Ibi bigamije gukuraho imbogamizi zishingiye ku mutekano mu ishoramari ry'Abanyamerika. Ni amasezerano kandi arimo ishoramari ry'abikorera. Ibigo bikomeye nka Cobalt Metals, Orion Resource Partners, Rio Tinto na United Mining byagaragaje ubushake bwo gushora imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bigo bishobora kwitabira imishinga y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro irimo n'umushinga wa lithium wa Manono. Ni amasezerano kandi arimo n'ingingo zirebana no guhangana n'icyuho cy'ubucukuzi bw'Abashinwa. Iri shoramari rishya ry'Abanyamerika rigamije kugabanya ukwiganza kw'Abashinwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubungubu Abashinwa bafite ububasha bukomeye mu bucukuzi bwa cobalt n'andi mabuye atandukanye. Harimo kandi no kunoza imikoranire n'ibihugu byo mu karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri no mu mishyikirano n'ibihugu by'abaturanyi nk'u Rwanda na Uganda kugira ngo bigire uruhare mu gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu masezerano y'amahoro no mu bufatanye mu by'ubukungu. Kubirebana no gushinjwa kugurisha umutungo wa Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zihakana ibyo zishinjwa byose byuko zaba zishaka inyungu muri Kongo kurusha gushaka umutekano n'amahoro mu karere. Inyandiko igaragara ku rubuga rwa internet rwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ibyo bakorana na Leta ya Kongo, ikagaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umuterankunga wa mbere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nyandiko iragira iti ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikinshasa ikora buri munsi kugira ngo irusheho gushimangira umubano wa Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeza ko umutungo ukomeye cyane wa Kongo ari abaturage bayo, kandi zishora imari mu baturage ba Kongo binyuze mu gutanga ubufasha bw'ubutabazi, gushyigikira porogaramu z'ubuzima rusange, kuzamura iterambere ry'ubukungu, guteza imbere demokarasi n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse no gutanga ibikoresho n'amahugurwa agamije kongerera ubushobozi igihugu. Ni ibikorwa bigamije gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ubushobozi bwo kugera ku mahirwe yose ifite no kuyifasha kuba igicumbi cy'umutekano n'iterambere rirambye ku mugabane wa Afurika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zitanga inkunga nyinshi kurusha abandi bafatanyabikorwa bose ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zitanga hafi miliyari 1 y'amadolari y'Amerika buri mwaka mu nkunga y'ibikorwa by'ubutabazi no mu bufatanye bwa guverinoma zombi. Baragira kandi bati twishimira ko iyi nkunga itangwa mu mucyo binyuze mu nzira zifite uburyo bukomeye bwo kugenzurwa no gukurikirana ikoreshwa ryayo. Mu myaka 10 ishize, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID
cyatanze inkunga irenga miliyari 6 z'amadolari ya Amerika mu bikorwa by'ubutabazi n'iterambere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'umuterankunga mukuru mu rwego rwa guverinoma, USAID ikorera mu turere 25 kuri 26 tugize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho iteza imbere ubuvuzi n'uburezi, ikarengera ibidukikije, igatanga ubufasha bw'ibanze mu bihe by'ibiza n'ibibazo bikomeye, ishyigikira ubukungu bufasha abaturage bose cyane cyane abibasiwe n'ivangura, kandi inashishikariza inzego za leta kurushaho gusubiza mu buryo bunoze ibikenerwa n'abaturage. Ibi bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeza ko icyo zigamije ari ugufasha ndetse no kubona uburyo bwo gukorana ubucuruzi bwungura impande zombi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu kubirebana n'aya masezerano avugwa agamije kuzana amahoro mu karere, guverinoma y'u Rwanda n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze gushyikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushinga w'aya masezerano y'amahoro. Nta makuru yemejwe n'umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bufatanye na Afurika, Bwana Masad Boulos, kuri itariki ya 5 y'ukwezi kwa 5. Boulos yagize ati nakiriye neza inyandiko y'umushinga w'amasezerano y'amahoro yaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Iyi ni intambwe ikomeye iganisha ku kubahiriza ibyemejwe mu itangazwa ry'amahame, kandi ntegereje umuhate ibihugu byombi bikomeje kugira uganisha ku mahoro. Ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 4, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambassadeur Olivier Nduhungirehe na Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinye ku masezerano agena amahame aganisha akarere ku mahoro ubwo bari muri Amerika. Icyo gihe Amerika yari ihagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio. Yasabye impande zombi gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro bitarenze itariki ya 2 y'ukwezi kwa 5 kugira ngo impande zombi ziwusuzume. Nk'uko impande zombi zabyemeranijeho, inyandiko y'uyu mushinga yagombaga gushyikirizwa Amerika kugira ngo ifashe impande zombi gukemura ikibazo cy'ingingo zitumvikanaho. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 4, Perezida Donald Trump yavuze ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihugu bituranye ngo bigiye kubona amahoro ashingiye ku masezerano impande zombi ziteganya gusinya. Ati dufite amakuru meza ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndatekereza ko tugiye kubona amahoro mu Rwanda na Kongo n'ibindi bihugu bike biri hafi. Ati kizaba ari ikintu cyiza mu by'ukuri, twizeye ko bizatanga umusaruro. Biteganyijwe ko Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazasinyira amasezerano y'amahoro imbere ya Donald Trump i Washington mu kwezi kwa 6 muri uyu mwaka. Icyo gihe hazanasinywa amasezerano y'ubufatanye mu iterambere.